Needless to say, your question, why Lord, will not remain unanswered. Because in Psalms 139, God says, we find that God is one who knows altogether what he in a true pathe book. Amasa penin ho tha ho TBA pathen tha ho masa penin kema kapan sung thalengin kazana salam kan bo abanin TBA sunga pastor ho zo si evangelists, missionaries, women department and lang youth department his own land bon sa chung no ho zo si jong in sung mi thalengin kazana salam kan pe in abanin kotu Committee on Tribal Unity chuteng le iho langsunga CSO ho zo se thu so ni apana panin lo ho zo se ho chungin jong in sung mi thalengin kazana salam ka ki pa nau kan phung lo kin ne chalai kong lu na hin memory gel lo ding tam ta kanin chalai han aji chu khu ken he thia panai TBS center a kong ki khu kha hin kapan long ken thei ta in again thei le wangin kita ta in get ta in pathen na tong in tu ni chan ge in ama zala hi education jong Baptist English High School ai cheng khat cha lu lo wa ko cho ho wa school kan sim do hen Phi na in school anakai go levem hoi lai ka kai ta devem tu ni hin ni khu tha ka kilo bin hoi lam phana hin khu kamang devem ti yong ka gel ji ai mo ai thei yong hi zen ka pa zalin ka gen thei le wang mon sun jing ka ni la an ka ngol po bin he pathenin ka pa ding in lampi agungin zan hain jong kanun tam ta seitan gen thei kha sat na zan nam wangin pathenin alampi asimin somehow our hungry stomachs were fed. Kham khamin tunin kapan sate ho kanhula kapan sate ho kham khamin kahin na khamuwin le khasim lang hi zong le bilang zong le in khu khawin kapan jing ka se le matta in eisu khamuwin akhang lo chu kabila e kai uto ai lo le lup na sunga kona e sendo tho pharu yong min ipiji aham Jingka se le mata in eisu khang ben taw na iman pi ben he kapan kasu mil thelo le kanu le kapan ke ho thakawin ka ha ne kati poi thakawin ka thasame chi na le thep na jong ka ha poi ahin kanu le kapan ke ho tunin thasam ta jong le pathin thua amani thasam ta jong le pathin thua en khu kha jing lonin jin amani chunga ki pa thu chate thaleng kan sei no min he kapahin khutusim chomhar ga sei them chak ga se leng i hasu kevin mizo sen kapa chu agolan laya itabang mi ham a upan zong leise chunga he wa mang pai pai dinga adei mi him som khat apin wungthang leise chunga chi chi lang chi mang pai tan leise chu aning an la chi mang samang pai pai thi ain la si pon a upa ka pasai khu adam mo in pathin sei khu lam dam sai lang wungthang thi sai na hitamang upan adat thelo anaw pam him chi tabang mi hem lom ta dem pi an ki pen lo lai zin ake pon amawang pathina ang ki pi a hele ka pasai khu hin ka pen khu hin ka pa ta san pen tan hen nei lon tan he akin pi pen lon ni nei lonin pathin ka thang vai ne he ka pan hin khu an hin khu anaman chu hin khu ni hin chan ke zang la na them pha ka sein sol sa pol to ka te ka nomin Solsa pol yung Krista kisan mangsin akisan masangin Krista nung zuyo su mangdingin aguin kita bang chun anawa len na atong imuvin kapazong Christian te su mangding anago lobangin John sena anala intil tamta na bol MNF anapangin gamtin anabolin apute rong meiten rong amunom povin MBC General Secretary ong hi achun alungdong tamta omin vum thang chu masanga vum thang chu ham atiu le alung dong tam tao me atiu he ama wang
Krista an kisan phanin sol cha pol chu Krista so in ahung pang tai ti movin hi cha hin kapa jong Krista an kisan phanin sakhat ni khat jing cha nung chon lo backslide hi lovin athi di chan geijin ahu hing pu na tong hin athi pi na hi pathen lo pi han duni hin kaga ngai tu a hele kon khana dingin lang khana sei dingin acha te ni akhudi tu intin wan gam lam pia ki zol du men ti ka ta san ne pastor paugo mikita pastor lulun mikita pathen na tong ding le kha thim chi chi ngai poi commitment angai ne ka pa le kha thim mai pui class 12 pass ana a pass ai bidi sima ka chi chun le kha sim ji ka he pui ha bolin ka ki bolin dictionary ka vein ha bolin ka ki bolin hi chanan pha hi busy aham not because of his strength but he was a man who spent his time on his knees kapan tauna amana he pathin na to ama chi na le thep na ani ki sun hen lang ana chi hen lang le tu ni ai changei pha lo di hi kata san ni tauna amangin Napoleon Bonaparte French Emperor Pachun government sipahi a oya achi in a oya ti cha oi awanga ye ati hin sipai chu pathin mi te wang chu a hu wa lam azo do beti dil su ataw vinti na hi je chung tunin jong kapan ana na to khompi kalam kai chang ho jong no hon jong dil su in lang taw na mangjing leo chung tunia amhon hichi void hichi vacuum hi hichi ong thol na eida la pi wi ni khan le pathinin amo ho mun hin loading mi nasata ta itun do pi dir kinem lel pote reverend bum thang lovin eida la ziwin ti be hen saten la submitted bin no titun gel hi win pathinin naman sa di wi khang tha tam ta no mun te ka akite sa he pon ka kum ki ba apiyong tam ta umin ke sanga khangdong jong khatlan ni amovin pathinin naman sa di the only thing is commitment devotion chipai jin kaka atil kho no min reverend dr bumthang sitlo chapai na in amanin hiti chun MBC general secretary ungi hin koi machan eita san pu bini TBA chu koi het hi vai koi machan e he pu bin gan theita gil chau ta hi bu MBC general secretary ho mi tam tan ei nui sa dubin mi tam tan accept ei bon no but God made a way for him pathen in amading in lampi in semin you until pha hi lo wang chun e ho organization Hichalaisan military council ho KNF military council ho in UNC president pa anamanuvin hesang chun gal ana so gu in ana so di chenen kapa hin chuteng ato khompi lam kai ho na satten na ki pe la na in hita bang chun polio hichpe na UNC president pa chu hla do na nomin manipura samna ong kile ni he apan kinin Germany akona NGO member khat amin south ka tapon Wolfgang ipitiam ama cha hongin ama chu i ho kele hon anaman kinin yasun negotiator masaten pan analan hi le Wolfgang zong release ong kila do in hi le akipa be seren ka pa ko ma sun thil khat se in ka bol pi de tile kapan retired kahi nung ting le ka ministry ding in chaga gen the ho ka vet na ding in nei pan pi te le to ai a ko compassion children home ko in nei uri hi cho hi ama thil bol the na hi dem a hi pui kapa foreign a ha chi kalung a kham ji in kapa hi sapte to iti kyo sapte to se he thei ji na dem kati a kalung kham ji ahin la pathinin amang che ka ti no me amang che in continent zosia achi ta bang hitai I ho jong kinem lal po te pathinin e man sa wa hele chi lo na mun lo de hiti su ka sei no min he tunin ka golpa ka loi ho
kalam kai te ho pau go hin ke ni wang ka zol ka ki te on pastor reverend lu ne hin e ho in sung no in sung mi zong e pe ham in zawa reverend pun on satan va noi le sena I have puzzle sin tao na e man pi we tin su mi lo di we tu ni chang ya he candlelight vigil a bol wa megalaya no tu jing ka zani sa again zong candlelight vigil bol win a poster a chi poster at taon taon amang win mun tina taon amang we ti su mi lo di we a chu taon na tha a hi bo kapan zong a sei ni taon na tha ti ati ti jeng he itau tawat ito lo yong le thei de kit lo hin kapan taon na to practically na to le lo heng ni he chan chu kapa ministry pham them khat brief account ka ga pi them khat hin tin tunin chilai mona iga vi dingdan rong hi them khat ka ga se no min ke hin masanga sun kapa hi adam mo jong le ta ka u thang boy na satan adam mo jong le pathian to thadu baptist association na dinga ti ala ki pat do he adam mo jong le hi hen Thadu Baptist Association India hai angai lu be se nin kamu he chi ka sei pop he poya angai lu be se jen kalunggela ke masanga pana ka ki gor ka pahin izam tia thi na anto ni tengle anok ada wang ka hepon Thadu Baptist Association lamkai ho ka pi do ding na lo ki lo win na vui nom na wa vui win ti a hi kanegela chi ho vice president pa ang ke hon wang uncle ka ti win atin adang do ho ko mang kalunggel ka na sei jile amon a kho poi tin an sei ji hi chi ka gel zo we hen ka pan ni khat ta ki ho lon le helun ka thi ni teng le hlan mola nei vui ding ka thi ni teng le ko sa na bol sa na tha lo de hi phat ta in kin nei bol pi lang nei vui do melang zo teng na bol nom bol in tin thum ve li ve hi e na vai tha in ka u robot ko ma yong ka chi hlonin ka hlan ka ki hlen de tin ki ho hlan mo long hun hlan mun khat hi a ki hlen ne ama wang chi kin zong lam kai ho ki ho ni chun ka pa lung gel chu ka het sa in ka pan hi tabang hi adei ti chu lam kai ho ka het san la am hon jong honor respect a bol ti un a hin la nang ki hon nangai lu naw ve sa na ba hi jeng in tin khat sa anom povin TBS centera ama ho hi ki vui di hi tin nei chu do jeng wa he jong le kin wang ibaki lodham kapazong lungmong chomintin napa na se ibangin na de ibangin na sana vui the hi dong na to khompi na loi na pai te hon nang hi chalai mo na lumding ana de we pa nang he thima ni ngai dam ding kong tawi nom tan ki solin kapalien hin na se lo ham ka thi ting le ka ta sa pai mang jong leo chun a kho poi gan san e ni jong le kho poi ati pa na ta sa hi hoi lai jong le a thu pi poi na thagao van gam akal pa thu pi be an he pa ye lung mong tan chi win lang van gam ma ko nen mang man na hin tau pi jing di kan kin em ni he Saint Augustine once said, an unjust law is no law at all. An unjust law is no law at all. Dan di lo chu dan a hi pui tin Saint Augustine an say in hi ho Christian masaloi sen mit tu pi ta. Dunia hi gam su ngi vet na hele I politics I dan ho lawlessness dan lo anarchy lamkai lo tabang hi jing ta ni society ve le han ni tha khana alung I poto ni wa yong chun a kham hon bai ka to wa lamkai het na pi na jong lo anu ma thila bol hing chi koi ngai lut koi za I chan du ham ti yong hi ka khang tha chan pi khom an lung gel tan gel te mi ching ta ki tham pi de eima emotion eima lung han mana ki tham pi di poi kapa hitamang ato tai ti za chun tha do chapa tu chaki sompa keima ka deep na
kathal ki puna delli kati kanun ei pho na pahi samna deimi samna ding ala tong mi hi chu haumin lun ibidang ai ta banga salung na gela mitelo o kalung thim ong kyong zamin tuni hen kapa din mun hen ke la hen ke zamlang kapa ho lim hen nang le ipi sei dem kachapa thado ho phu galawin ati dem ai lo la kachapa thado he ngai ka ngai dam ati dem ti ka ngai to ale samna dei mi khat hi ji in kachapa thado he ka ngai dam ti zowin te katin ka ta san ne Graham Stuart Staines achapa khat kum som khat kum gu Philip and Timothy pathin thu zia missionary pathin thu zia Australia apana hungwa I heso kevin bazrang dal hon lung sen na neo cham lowa kapati ho he mei puma ke kama apet benin athipoi ti thu izawin aiwanga gangchela athiin meya ki hali ho chu ga ngai to ti win pung izat alut dem athi na diu chu pung izat akap devem apem devem athi chu ka ngai to la azinun ka ngai dam zo ti chu hui lai a chi tan a chu ki lam ka ngai to la tunin ke ka hol why where is it I want to make this clear to all who love my father, to all who would like to honor my father, to all the communities, the Meiteis, the Kukis, the Nagas, living in this small, tiny state in Manipur. Let the blood that was shed on the 13th May of 2026 be the sacrificial blood, a blood that ushers in peace, salvation, justice, harmony and tranquility in our state. Let us stop our retaliatory actions. In fact, let us come back to the scriptures. We are Christians. Let us come back to the scriptures. Base our politics on the scriptures. Base our worldview on the scriptures and live together in peace. How difficult is that? Are we not the children of Christ? Are we not the children of the living God? Jealousies, selfishness, greediness that creeps from our hearts, these are the things that brings chaos and strife, injustice in our land. John 14 says the fruit of the Spirit is love, joy and peace. Today I want to ask every Christian of the country, every Christian of Manipur, do you have the fruit of the Spirit in you? Unless you have that, Hebrews chapter 12 verse 14 says, unless you have peace, unless you have holiness, then you will not see the Lord. Samna thiên na hin khon na nei lo ale pakai chu na mu thei lo de te Hebrew Bible in say. Today I do not blame any community. I don't want to put the blame on any community who has taken the life of our beloved father, the life of our beloved husbands, our sons. I do not blame any community. I blame the system that fails to bring justice. I blame the system that fails to protect its citizens. Atsai na dingin Naga Christian Forum hon phone in Berlin Reverend Simon Aman phone in Berlin kahung no movin amawang hicho boin hozi hen kong thei tapuvin hizong le ke hong thei hi zong lewang ahung banga ka ki gel luin nangin nei ne sim do te de ti ai ha tawa jingka ni veizen in phone win ha tawin hong tawin ka sim do pi lo wa hele amaho ke chunga lung no mo ding jong le them khat sau jep jong le mi pi ten ni ne he thim ding win kong tawin he. The Naga Christian Forum Manipur is heartbroken at this juncture on the unexpected death of esteemed Reverend Bumthang Sitlo and his colleagues with whom our forum had the opportunity to have fellowship on multiple occasions.
We remember him with deep respect as a committed Christian and as a faithful servant minister of God and a person with great social concern. Truly a loving peacemaker and a child of God. As we bid goodbye to him today from this earthly home, we firmly believe he will be with the Lord in paradise. May he intercede for all of us so that we can live peaceful, loving lives here till we meet at the last and greatest Easter. May he rest in peace. May they rest in peace. Our sincere condolences to his wife, children, grandchildren, their wives, their families, and all other dear and near ones. D.H. Soko George, President, Naga Christian Forum. D. K. Daimei, General Secretary, Naga Christian Forum, Manipur. Suhin, kapan, alangay numpen, it is well with my soul. Verse kat le, chorus kat hizong le. Iho pawa, isa thay duham tiyong sa kagel hin.